C++ tutorial, naredbe grananja, zadatak. Data su dva broja, ispisati njihov odnos. Veći je prvi, veći je drugi ili isti su. Znači u ovom primjeru unosimo dva broja i imamo tri mogućnosti. Da bude veći prvi broj, da bude veći drugi broj ili da su ta dva broja ista. Prvo ćemo ispisati poruku, unesite dva broja. I definicat ćemo dva cijela broja. Unećemo dva cijela broja. I sada ćemo da vidimo kako to dodamo. Prvo ćemo provjeriti recimo da li je veći prvi broj. Ako je, znači A veći od B. Šta je potrebno da ispišemo? Veći je prvi broj. Znači ovdje ćemo staviti poruku veći je prvi broj, recimo. I stavit ćemo, možemo i ovako u novi red. Samo ovdje veći je. I sada još imamo dve mogućnosti. Znači sada idemo u blok else, pa ćemo staviti if. Koju ćemo drugu mogućnost? Ajmo sada da je veći drugi broj. Znači, ako je B veći od A, ili u stvari ako je A manje od B, onda ispisujemo poruku veći je drugi broj. I ako nije veći ni prvi ni drugi, znači ostaje nam samo još posljedna mogućnost, a to je znači da su brojevi isti. I sad ćemo provjeriti. Evo prvo da unesemo da je veći prvi broj, recimo 6 i 4. I ispisuje nam veći je prvi broj. Šta se dešava? Znači unijeli smo A je 6, B je 4, pitalica, da li je 6 veći od 4? Znači 6 jeste veći od 4, uslov je ovdje tačan, odnosno true, ispisuje veći je prvi broj i neće ulaziti u ovaj else. Ovaj else obuhvata ovu naredbu if i njegov else, tako znači da završeno je, ispisao je veći prvi broj i ide na kraj, odnosno na naredbu return 0. Idemo probamo drugu mogućnost, znači sada ćemo stavimo da je veći drugi broj, stavit ćemo recimo 3 i 5 i ispisuje veći je drugi. Znači u ovom primjeru A je 3, B je 5. Pitalica, da li je 3 veći od 5? Uslov nije tačan i ulazi se u else. Sada se nalazi opet na ovu naredbu if. Pitalica, da li je 3 manje od 5? Da, 3 jeste manje od 5, uslov je tačan, odnosno true. Ispisuje se veći je drugi broj i neće se, znači čim se izvršila ovaj if, neće se izvršiti ovaj njen else, tako da se prelazi na posljednju naredbu u program. I provjerit ćemo treću mogućnost. Unećemo dva ista broja i ispisuje isti. Sad ćemo ovdje da vidimo kako ovo prolazi. Znači A je 5 i B je 5. Da li je 5 veći od 5? Uslov nije ispunjen, odnosno to je false. Ulazi se u else. Opet ide na naredbu if, ovo ovdje, i ispituje da li je 5 manje od 5. Opet je to false, nije tačno, ide se u else i naredbu ispisuje isti su, znači i ide se na kraj. Ovo znači nije jednoznačno određeno kojim ćemo redosledom pitalice. Mogli smo da kažemo ovdje, ako je recimo A manji od B, to znači da je veći drugi broj. A ovdje, ako je A veće od B, znači veći je prvi broj. Provjerit ćemo opet. 3 i 4, veći je drugi broj. A unesemo recimo 5 i 2, veći je prvi broj. I ako unesemo iste, dve sedmice, isti su. Naravno, mogli smo da pitamo odmah ovdje da li su isti. Ajmo i to recimo da probamo. Znači mi određujemo redosled tih radnji. Ajde probat ćemo da li je recimo A jednako B i onda bi trebalo da ispiše isti su. E sada, ako je A veći od B, veći je prvi broj, ako nije ni ovo, onda ostaje poruka, znači veći je drugi broj. Probat ćemo i ovo. Ajde probat ćemo u prvu mogućnost da su isti, 4 i 4, ispisuje isti su. Ajmo da je veći prvi, 5 i 3, veći je prvi broj, znači prolazi ova pitalica i 3
3 i 6 veći je drugi broj. Isto također, znači, tu ima više kombinacija. Evo, znači, pokazali smo kako da utvrdimo odnos dva broja. Znači, da veći je prvi, veći je drugi ili su brojevi isti.